Proizvodnja jabuke zahteva konstantno praćenje situacije na tržištu i novih trendova u zaštiti voća. Možda je više nego ikad neophodno edukovati se, prihvatati nova znanja i tehnologije. Kao odgovor na mnoge izazove u proizvodnji jabuke, BASF nudi inovativna i pouzdana rešenja za profesionalnu zaštitu jabuke i plodove prve klase. Savremena voćarska proizvodnja iziskuje primjenu regulatora rasta, a jedan od takvih je preparat Regalis Plus. Regalis Plus se primjenjuje u cilju suzbijanja bujnosti, a u cilju što bolje rodnosti. Kada se može primeniti, to je upravo ova faza od početka cvetanja po nekih narednih 7 dana ili, bolje rečeno, kada su jednogodišnji porasti, znači od 1 do 3 cm dužine. Tada se postiže najbolji efekat i najbolja efikasnost preparata. Koji su efekti primjene Regalisa Plus? Znači smanjenje bujnosti, prozračnija je kruna, olakšana je zaštita, hemijski tretmani i na kraju boja plodova u berbi je bolja nego kada se ne primjeni preparat Regalis Plus. Čađava krastavost jabuke je najznačajniji patogen jabuke i njenu zaštitu trebamo krenuti od početka vegetacije. U programima zaštite se u tom prvom delu vegetacije nalazi Delan Pro, zato što sam ditianon koji se u njemu nalazi dozvoljava veće količine padavina posle tretmana i bolju zaštitu, a kalijum fosfit daje otpornost biljci i bolje podnošenje stresnih uslova. Preporuka je da kada su nam faze najosetljivije i najkritičniji period za zaštitu od čađave krastavosti i primjena Fabana. Faban daje sigurnu zaštitu od čađave krastavosti. Uverili smo se u zasadima da je Cercadis moćan fungicid, posebno u zasadima koji su dosta zaraženi pepelnicom, jer smo ustanovili da iz belih zaraženih mladara posle primjene Cercadisa izrasta novo zdravo lišće. Cercadis odlične rezultate daje i u suzbijanju Venturi nivalis čađave krastavosti, tako da sa Cercadisom imamo pouzdanu, sigurnu i dugotrajnu zaštitu. BASF. We create chemistry.